apa, dan kamu masih ngancam gitu loh. Ayah, aku anak OS loh, aku anak OS, kem timah. Jahat banget sih otak kalian. Kalian itu diberikan penghidupan di Hong Kong, kalian kaburan. Jancuk kan niku rek. Jamput kan niku. Cuk ngisi-ngisini wong. Golek nyolongan, ojo ndek negarane wong kon golek mati bongko mayitmu sapa sing ngolehno. Hah? Ini siapa ini? Kelakuannya siapa ini? Susan, saya tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh majikanmu. Tapi tolong kamu keluar Susan, Susan. Aku gak percaya dengan apa yang disampaikan oleh majikanmu. Tapi kok ini ngisin-ngisini wong Indonesia loh. Telek tenan arek-arek iki, Susan, tolong. Kamu part time dimanapun ojo nyolong lah nak. Nah, kowe megawe sing apik lah. Kowe overstay. Saya ingatkan kamu anak kaburan. Hati-hati lek bongko minta donasi kok jarene Miss Yuni kok calo mayit. Ayo, tolong teman-teman. Carikan Susan, di-share ini, share. Aku minta kalian nge-share ke semuanya. Sampaikan sama Susan. Kamu hidup di negara Hong Kong. Jangan mempermalukan orang Indonesia yang ada di Hong Kong. Ayo Susan, tandai cepet. Screenshot. Share sebanyak-banyaknya hari ini. Saya minta ya teman-teman ya. Ini nggak kayak gini konsepnya. Ya Tuhan, enggak teman-teman. Enggak kayak gini. Orang Hong Kong sampai nangisi wong Indonesia. Ya apa sih konsepnya, Rek? Hah? Orang Hong Kong, ya Allah, jangan mempermalukan Indonesia, bendera kita merah putih loh. Enggak kayak gini konsepnya. Susan, metua, San. Ayo teman-teman, ini para editor. Ini tolong, di foto nih. Ya, ini akan gempar lagi, metua, San, Susan. Kamu itu overstay, jangan bilang sama orang Hong Kong, oke kah? Overstay ya. Lepo keng le cokam loh. Enggak gini konsepnya. Apes enggak ada dalam kalender. Otak kamu pedot satu. Kamu masuk rumah sakit. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Gak ngono kuwi lho rek konsepe rek. Urip ndek ranton ya Allah, Gusti Pangeran. Astagfirullah. Sampai isin aku ono majikan Hong Kong nangis ndek live ku iki jangkrik kon niku rek. Ini ya. 如果我有個工係大家話唔見咗銀紙1萬萬，所以咧佢話冇頭嘢，我應承佢咗啦，俾翻會有工，每個禮拜咧會有俾1000蚊，係咁。咁直到你俾晒1萬蚊為止啦。你點樣俾我？你入戶口俾我啊？定係你過嚟呢度咯？嚇，過嚟咯，你過嚟啊？OK 啦。Oke, jadi sangat jelas sekali ya teman-teman ya. Mati majikannya. Mati apa urip majikannya? Sangat mempermalukan sekali Indonesia ya rek ya. Ojo kayak ngono ya. Mbak Susan, saya yakin kamu tidak jahat. Ayo Mbak Susan keluar. Ini tetangganya Susan siapa ini? Wisi. Ini yang ada di Indonesia juga keluarganya Susan. Ayo sampaikan kalau ini tidak benar, sampaikan. Ini mungkin fitnah juga bisa jadi. Aku nggak percaya sepenuhnya dengan apa yang diceritakan majikane. Kalau anakku Mbak Susan, aku nggak percaya apa yang disampaikan majikan. 我話你再係咁樣，我會揾 Miss Uni 嘅。跟住佢就話揾啦 ，try 叫我揾 Miss Uni 啦。Miss Uni 會問你點解你會揾我做嘢？點解我會喺你屋企咯？佢跟住咁樣咯，即係佢而家係咁樣嘅態度咯。唔係，其實講真，你做嗰啲係唔啱，但係唔應該因為人對其他人咁樣。但係講真，你做嗰啲係唔啱嘅，因為唔可以做 part time。咁我 call 咗 police 嘅，咁我揾咗 police， 咁揾唔到啦。跟住我好唔開心啦，我喺條街度喊。點知個天可憐我啊！我喺彌敦道旺角彌敦道撞到佢拖住個男人咯。OK。係啦，我即刻捉住佢話：喂，點解你唔見咗？跟住佢就真係講：你唔好報警啊！你唔好報警啊！我唔啱啊，對唔住啊！跟住我就係我唔啱啊，對唔住啊，乜咁好啦，我就即係我可憐佢。跟住我話我唔係想去死啊！我話即係你點啊？原來佢係 overstay 嘅。原來佢 overstay。咁好啦，佢就我唔好報警，佢話會問佢就話佢冇偷我嘢，佢堅持自己冇偷我嘢。跟住咧我就我梗係唔會信啦。跟住但我未檢查到，我未得閒翻屋企慢慢檢查自己唔見咗啲乜嘢啊嘛。跟住佢就帶咗我去佢住同個男人住嗰個屋企喺旺角山東街，我影咗相㗎啦。跟住咧佢就叫個男人開門俾我哋，跟住咧就上去影咗佢相啦。跟住佢就同我講，佢話佢會俾翻錢我嘅，就係拍咗嗰段片，就係 Susan 拍咗嗰段片啦。我係冇講大話嘅。明白。即係佢偷晒我哋啲嘢，即係我哋要湊 B B， 我哋唔喺屋企先要請個姐姐嚟幫手，但係你哋偷晒我哋啲錢啊！明白。跟住佢仲要好衰咁樣同我哋講，即係我都即係已經係喺鋪頭嗰度，我貼晒佢個樣出嚟。即係有啲姐姐喺 Facebook 度同我講，如果我見到佢啊，我話俾你聽啦。我成日如果喺街都見到佢，我即刻通知你，你唔使俾3000蚊我啦，我唔要錢啦。即係因為我擺咗出嚟，我話如果有人哋捉到佢，你只要報警影住佢，我會俾3000蚊當多謝人哋。即係佢咁樣係每一齊喺香港度係害緊即係喺度害緊好多家庭噶嘛。你明唔明啊？明白。Hello， 係咪 Miss Uni 啊？係。
Hello，Miss Uni，我真係揾咗你好耐啦。唔好意思，唔好意思，但係我而家開 live 喎，你方唔方便咧？開 live 啊？係啊。好啊，好啊，而家開啊。OK， 好啊。咁因為我頭先睇你個 WhatsApp 我唔知呢個真係咪點樣我見到蘇珊，跟住我頭先都講咗喺 live 有好多人而家睇緊所以我想要問下，我唔知呢個真係咪你哋有問題係咪點樣？我唔會幫僱主，我都唔會幫個姐姐，我係中間企喺中間。咁我頭先見到個姐姐同你傾係拍間 video， 係咪嗰啲姐姐啊？你講乜嘢話？頭先我見到你拍片啊嘛，個姐姐會俾翻你錢，等先啊，我睇先啊。呢個就係 Susan 咯。我嗰啲係 Susan 嘅。係啊，哦佢呃咗好多人錢啊，Miss Uni，你知唔知啊？哦好，咁可唔可以講俾我聽清楚啲？點解你工人可以偷你個錢咧？我係咪而家喺呢度講俾你聽啊？可以係咁樣講。嗱，就係咁樣嘅，我用緊一個工人，跟住佢咧就走咗，咁佢走咗啦。好。個工人姐姐走咗，咁我咧就冇工人用啦。咁冇工人用，我都係會跟住咁樣照喺 agent 嗰度請。係。咁照喺 agent 度請咧，咁我第一個工人咧就同我講，請咗大約14日度啦，佢就話俾我知個工人姐姐肺癆嚟唔到香港，咁 OK，咁我就轉啦，我就再等啦，我就等。咁我等第二個工人咯喎，我等到去佢已經係等咗個幾兩個月啦，去到就嚟佢話月尾咧會嚟香港，月尾會嚟香港，跟住咧5月29號會嚟香港，咁我就5月27號問佢，咁我喺邊度接姐姐啊？我喺邊度接佢？我驚佢唔識路啊！點知間 agent 就同我講。姐姐話自己受咗傷嚟唔到香港。哦 ，OK。係啦，咁 OK 啦。咁我已經等咗，我由3月12號等到去5月27號，你都同我講冇工人。咁我係一個單親媽咪嚟嘅。你知唔知咩叫單親媽咪啊？即係我自己一個帶住一個5歲嘅小朋友。咁我自己要開工，我自己要揾錢㗎嘛。Miss Uni，冇錢點樣養小朋友咧？係咪？咁好啦，咁我真係冇辦法。咁我咧有個客人啦。我自己開鋪頭嘅，咁我有個客人咧就同我講，佢啱啱請咗個新姐姐啊。個姐姐叫華華有個 friend，佢係等緊 visa 㗎，好安全㗎。我就問佢啦，會唔會唔安全㗎？你等緊 visa，佢梗係唔會啦，我一定揾到佢㗎。我可以叫佢幫你翻住 part time 先啦，佢都等 visa，佢好安全㗎。咁樣同我講，一定揾到佢㗎。咁 OK 啦，咁我就用咗呢個 Susan 啦。咁呢個 Susan 嚟到我特登去尖沙咀接佢嘅。咁我去尖沙咀接咗佢翻嚟啦。咁第一日、第二日都冇嘢嘅。第3日朝頭早，我打電話俾佢，佢已經消失咗啦。哦 ，OK。咁我已經即刻咧，我喺鋪頭，我翻緊工㗎。我即刻翻屋企，咁我檢查啦，檢查自己啲手袋喺唔喺度。啲手袋喺度。就咁睇咧就冇唔見嘢，但係咧發現之後咧。就發現唔見咗我個仔咧就係6月1號生日嘅，咁人哋咧就俾咗啲利是佢，利是錢啊，嗰度都萬幾蚊㗎。OK。係啦，即係啲朋友啊、親戚啊俾咗啲利是佢，都攞萬幾蚊嘅。咁好啦，咁但係我唔係即日發覺㗎嚇，因為人哋俾咗啲利是，我冇即時拆，我又唔知道，我要逐個問翻你俾幾多錢，我唔知道。咁好啦，咁當日個 Susan 唔消失咗啦嘛，佢送咗我個仔翻學，跟住打俾佢已經冇人聽啦，咁我已經知道。有問題啦，咁我就即刻聯絡介紹呢個 Susan 俾我嗰個華華啦，跟住個華華就叫佢揾啦，點知個華華同我講佢揾唔到，但係佢咧就俾到一個旺角嘅 boarding house 我，我就即刻 call Uber 出去旺角嘅 boarding house，我 call Uber 出去旺角 boarding house，點知去到梗係揾唔到啦，冇啦，一陣間啲中文又話唔係呢度又唔係嗰度，咁我 call 咗 police 嘅，咁我揾咗 police，咁揾唔到啦，跟住我好唔開心啦，我喺條街度喊。點知個天可憐我啊！我喺彌敦道旺角彌敦道撞到佢拖住個男人咯。哦，OK。係啦，我即刻捉住佢話：喂，點解你唔見咗？跟住佢就即刻講：你唔好報警啊！你唔好報警啊！我係我唔啱啊！對唔住啊！跟住我就係我唔啱啊！對唔住啊！乜咁好啦，我就即係我可憐佢。跟住我話我唔係想去死啊！我話即係你點樣？原來佢係 overstay 嘅。高幾耐 ？overstay。咁好啦，佢就我唔好報警，佢話會佢就話佢冇偷我嘢，佢堅持自己冇偷我嘢。跟住咧，我就我梗係唔會信啦。跟住，但我未檢查到，我未得閒翻屋企慢慢檢查自己唔見咗啲乜嘢啊嘛。跟住佢就帶咗我去佢住同個男人住嗰個屋企喺旺角山東街，我影咗相㗎啦。跟住咧，佢就叫個男人開門俾我哋，跟住咧就上去影咗佢相啦。跟住佢就同我講，佢話佢會俾翻錢我嘅，就係拍咗嗰段片，就係 Susan 拍咗嗰段片啦。我係冇講大話嘅。咁
即係佢自己拍噶嘛。佢話太太話唔見咗銀紙，之後個 WhatsApp 對話咧，佢仲好惡㗎，佢再話。